Mwasiba kurungi amakuru nagacenchwireho live aha TV West edakika nemwe yaraba mushaha akabere Ndoram Edwin okutwara mu makuraga kandi nyende Lois Gaffa oruremo rw'ibonero katurebe kurebe rya mutwe agacenchwire nabwanyuma tubikusiyeho byono mbwijire. Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa basiga Investment Limited. Kandi neshango maduka gona omwihanga. Tera noti musanzu ibiri. Mkaga na mkaga. Notina atal neitano. Okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint. Ye lanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekurwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga lyona. Chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akumadigi yonga na mu Burundi netambula bulungi ne bakali bobo. Castro Power mufuno kuva ku masundiro ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga. Omugace nchwire kirechi President Yoweri Museveni yaronda obushaki omu district y'Ibanda kandi yabaraganisa kubasya obuhereza ate ukiza amashanyarazi marego mufayiro amagomborwa hata amashanyarazi bakira amugaza amagomborwa gani district ezine nyanja kutunga billion emwe zo kutungura ebyobujobi nayemuze nasima nagamba cyo kitufu nagamba buli district ekwata ku mazzi anja kubawa kawumbi karamba ka sente. Government eraganise kukwatiraho abarukuchondoza ombyaka koko ka serimo of our HIV response, ensuring that policies ogondo muronde nyenda kutwara umugisha gwo kwakira omumakuru agacenchwire kireki kandi reka tugakusiyeho ombwijire government ya Uganda yahigo kwatiraho bona abarukuchondoza ahabyaka koko ka serimo okuhweraho omuhororo yo kurwanisa oburwiro bwaza kuhika omwaka 2023 ebyona bigambirwe or minister w'enshonga za president Honorable Mire Babaranda kandi ogwabira rya mushomo go kwezaho okurwanisa akakoko ka serimo katurebe era kizaho ibyatuhireyo. Omuhururu eyo kurwanisa akakoko ka serimu kwaho omwihanga gwaza kuba mwaka gw'2023 government yahiga okukwatira abarukuchondoza omu byakakoko ka serimu. Omukuchingaho ekiganiro kya National HIV and AIDS Symposium ekimazire biro bishatu ahari Mbarara University, Minister w'enshonga z'obwa President Babirye Milly Babalanda yayanjura enteekateeka za gavumenti okukwatiraho ebyokuchondoza omu bikwatirine n'akakoko ka serimu. continue supporting research and innovation as a pillar of our HIV response, ensuring that policies and interventions are guided by evidence and that our young researchers are nurtured to become the next generation of public health leaders. The report, you should be able to share it with all of us because you left behind your contacts, but we need to continue to translate
and put our research into action. Some of it is already happening, but we need to continuously do that. Minister Babalanda najirango ahabwa kujirango akakoko ka sirimu nikeyonjera omuminyeto nibenda kutamani omubyo kwegesa eminyeto omu mashomero hamwe n'amatendekero. Scientific meeting held during this symposium has been another highlight. It has showcased groundbreaking research and innovations by both senior and young Ugandan scientists, from advances in HIV prevention and treatment to insights into behavioral science and community systems strengthening. Ankole region is home to the East African revival, and actually it is worrying that this is where HIV prevalence is highest. We have been told, is it 50 or something? Something like that. It used to be Fort Portal, we have taken them over. They were number one, Fort Portal, I think last year. Now, Mbarara. And you heard, we've been told here that 6 workers in Mbarara are, how many? 4,000? 4,000, and in Kampala they are 1,000. Is that statistic true? It's likely. Around that time, many people thought about HIV as a ghost. They thought HIV and AIDS was something else that was not related to a disease. But we want to remember Fire Rutaya as the first Ugandan person of a class that gave HIV and AIDS a human face. Haba hano kutambura okwetororo mu rurembo orwambara obwebembirwe ababire bakwasoro rumuri nkakamanyiso ketabaza egumane yaka erukumanyisa amakuru go kurwanisa akakoko ka sirimu no kamatsiko aba barukutura nako. Emikoro y'ihanga ey'omwaka ogu neija kuba omu district ya Bushenyi ahari kibanza cyo ku 12/2025 gasha kwa Eli Akiza. Webare Erakiza n'amakurago Mugandi mukuru w'ihanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni omukrondo bushakibwe obwo kumugaruzo mu ntebe eyo bwa president Elizoba yahikaho mu district y'Ibanda kandi abokwe yabaraganisa okubasigaho obuhereza oburimo kubakorera nguto eya Kitagwenda okugumizamo okuhika omubindi bicweka. Izoberi gasibagari y'amashemererwa hamwe no kucakara acayi cha St George's demonstration omuri Banda obwo abahagizi b'ekibina cha NRM barinzire President Museveni. Yahika omwanya ogu ziri kuza kuba shayi 10 hagati y'akar kamani n'amashemererwa. Arukugambaho na nabahika hamwanya ogu President Museveni yaraganisa okore ngudo eyibanda Kitagwenda. Akashita ena byantone ndio shere ndio kazo ndio Ibanda ndio Kamwenge ndio Mkibera uwe twayitora Fort Portal yasha tulenzi mbonaho tureli banja Batagwenda bani tuni manjaria tore mutemburuga apa Ibanda ndio Kagongo ndio Kabujegera ndio Kamwenge rero nazere muteze mwana mugamba ezo dije kujana zo ukaya nyamarebe funkara kuya kuza zashegengwa saije Enshonge ndijo yagambaho ahakuta emeri ningashe kitashaya ahanyanja ya Lake George kandi enshongeji yabe mushabirwe abantu besicwekeje. Lake George yagira ngo okwenda kushara urugendo rw'urushya nanga 20 muri uza kurabaza Fort Portal no kwetorora
tubatereho ifitashari kimwe cy'ikigere umyakuri tukabero tuzite ifitashari ikiri kwamfira kikaza kasese kandi masiyoro tuzahariya se naho kwaza kufite umuntu ekate ate rero nebye muto ate ukiza amashanyarazi narego mufayino amagomboro rwana hata amashanyarazi gakira amugaza amagomboro ragani amezi nago narego mufayino narego amezi nago tumurukuri amezi azanayikondo nagagura kufite froski yagaruka yisya abantu b'ekicweka na munonga batine mataka gakumara okukozesa enkora eyahika ina okwetungura ngero mbyani mutobi eko ibiro konka tubukika mwawe uburo ngurukika mwawe ningo bugayi mbwenu twajira gavumenti nkuko bagambira igengire nyabaganda tukuruga hati imbazi lebi umbazo ko bantu nafunzire bakore hikina babazimu ubwo nabagambira hikemu umwani hike ya kabiri bijuma ya kashatu bimwe aha byamushabwa no kuhereza abahinji ecoma cy'omwani kandi ekiyaraganisa obahati tufunire biliyoni 3 ezizakwebwa abantu bakamagana 3. Remarkably, as of now, 25% of the beneficiaries have already started the transition from the subsistence economy to the money economy. Umuribanda baraganisa okumuhereza obururu obucweka bukurenga 98 ahabwe ntunguka eyakozire omwebembezi wihanga atambuye district yona emyaka yona yabirombo ebembezi ayona nagezaho kwegesa abantu abacyara n'abakazi n'eminyeto n'abashiza okukora tukagira akasente omunshaho kandi tukarekaho nakaki tukarekaho nako kurya tukarebekaje geje nayo ni gain. We need to protect that gain. So we want protecting a gain age omuribanda ebintu byona bitirire uyaho kandi nishabango musanja atekiza bweki ibanda south teine here center ko kandi district eka company kanywa bobo nishabaga gumenti kanywa bobo tukore here center ko ensonga z'amataka kyengamba botubanga tumaze abaneibanda okuweereza president Museveni ekisanja kino badde nsaba atulwanirire ku bantu bano abawamba amataka g'abantu bagateekamu ki ebyapa. Thank you, Honorable Guma. Honorable Guma, oye. Gashakwa Timothy Mushabe umuribanda. Webare Timothy Mushabe n'amakurabwo umuribanda ebyobororo twabitarubaju nko muringo gumwe ogwo kutunguka kw'abajubi kwetorora ihanga ryona government ya Uganda heriza kahombi ka sente district ezirmu amayanja kubasa kubahwera omukwetungura kwabo ombyobujubi bigambirwe abakora okuruga mu kitongore ekya Fish Protection Unit kandi bwa nyuma yo kubugabwana abajubi abo mu district ya Kitagwenda hamwe na district ya Rukunjiri. Government ya Uganda etoire nehereza abatura sente zo kwetungura nkeza parish development model konka 100 million emwe eibarko bahereza terko basa kutungura abajubi kugira ngo ibintu barkoresa nibyetenga sente nyinji. Major Joseph Chero parukore byo kutondoza mu kitongore cha Fish Protection Unit ahamiza abajubi ngo government eriyo neza kubahereza sente zo kwetungura. Kituufu n'agamba buli district ekwata ku mazzi ajja kubawa kawumbi karamba ka sente. Akawumbi karamba ka sente n'olwekyo ekiriwo mmwe abali wano abavubi mutandika okwetegeka mukole
mukore sakosi akasente kahumbi kajja. Lieutenant Colonel Masit Kahirwa uri kamanda wa Fish Protection Unit ekitongole cy'okurwanisa enjubambi hamwe n'omutindo gw'ebyenyanja nagira ngu nango bwahati abashohi baine omukago murungi hamwe n'abasirikare nkargaha omukeikurogo ashitamina anyuko oko omukeikura karameizaha ekibamukozire oko konka hatere nanyirira abwenki tukamworeka ravu tukamworeka ngu civiliani nabasa kukora n'omuserikare kandi abeje batuhereze sente twakora omuhanda gwaitu kandi mbashaba ngunanye mumpa amana gumurampe tuhereze president akaruru tutera akaruru k'enshonga babembeza mu district ya Rwongereni bagira ngo nibatekwa kushajuka obwebembezi burungi oburiho entaro ni nyingi zabaine kandi arukusingwa. That is now on the side of Uganda. Nicho kurira chairman wa Bwambara arukusima kugira ngo we have peace and security. Twine osinje twine obugwaje mazuma tukabantu so hatu ino bwato bwaberu bucyo twabe tusoheramo tukantufuna accidents burikiro ko atahwabwira atahwakwezi abantu batafire abo bwato buke FBI yizire abantu cyo babere bareba nkekibi kugira ngo bakato bwato bwabe buri buke twakora amahango konka accident zikacendera abajubina n'abatura okurwa mu districtezi bahendeire barikutongozaho okagira bubona abaine bendera y'ekibina echa NRM gashakwa Gilbert Muhanguzi okirya amakoro agacenshiro mugande abatura bo mu Moroko gwa Nchone ngomboro yakashare mu Kashare Mbaro district benda abarabaje kerejo mu ishengero ry'ihanga bakabasiyaho buhereza bamizi babireyo obabire nabagabuganaho Roida twino mujoni kandi abire nashebera akaruru omugomboro ry'inyuma basyo Roida cyaro kuna twino mujoni oesimbira wa woman MP wa district ya Mbarara hakiriyo muhoro yo kushera karuru kandi nyumwe bazyo asibiro mu ruka gwa Nchune omugomboro yakashare Roida mukamuhereze bendera ati nanye mu mpaka ronzo parliament ashinaza matine bendera kwakuza matine bendera timurika kakumureba abanchune bine kizo cyamizi ekibara kushaba bembeza barabajwekere okubatera ho yubo kutunga mizi marungi ibikizo buchamizi mukazi noza kunabona byagana mwe nukuya kutuyameshize besho abamakaba ngere batwira nakenda kunyake kwija abanashoro wota bagere cyakora survey kurambura kubahereza mizi uguhona bugino hona batura abanyarubungo umugomboro yabucuro aho bamusimira byo bakorire kandi bakamuragana so kumushageka kandi okuna ibintu kizu cyamizi umugandi abo kandi ntebe wa MP abatine kibina cyona mu district ya Bushenyi basharamo kwegita hamwe ubwe bakuratirwa abagizi babo okwakira mukuru wihanga twije ahabwa president Museveni tari kine cyatureta twena twatwine bize schedules konka abo kunda president kugira ngo naje mu Bushenyi biro bibiri twagira ngo nkitwe ba independent ine be batwese twagira ngo katweyete twirondere akaruka president kandi tubikaniso kwakira president umunyabwingi twenda kizinde boge ebiro bibiri bantu abanyabushenyi abarundi batiribegesha such kind of press conference yo kugira ngo tuze kwita president Museveni independent strength konka turonze platform tubatwita twakugira tubahereza byuzito tukubaza kwata umushisha akabati nimwesiga bwirizayo ukamusigenye umutabaze kumbuza kandi yabira in percentage
iyi mama erumamani muri karagize turiya aba president turiya bahagize be tkuriro mwe naremo niyo tukurize niyo turukumanya ibyasigara mutwa tutebeza konka nitushasha kushanga mwaba bakweta NRM ubire ko tubakubasa kutweta tumanyisa ekirumu kigendo misho aba bajumirira muze gukushorora besimbireho ogwaje mu district ya Bushenyi abantu abakubabiya ngo abindependent turbagize ba president Museveni ninga turbaye NRM eco n'ikisuba kandi n'ikisuba cyayiguru cyo kurebera itona bakorigize banja twayegito mu izoba kugira ngo twizaha twongere mama no kurondo bururu bwa president Museveni mukuru w'ihanga yatandikira kutarange cyange cya Bushenyi mpango kandi rizoba yatandukana district ya Buhweju ahabwa TV West and Aidan Bataringa ya hamwe na Ben Muhozi mwebare abashaki bita kutusiya makurago dachika nabiro nemwe izarumusha ya kabiri amakuru nagacenshwe tuje kwantumuraho nabwanyuma tusiya hagandi menje otakaruga omugaru kurataho mukuru w'ihanga yowe Museveni okore nguto yabwiza bwera okuzansika Buhweju abasiramba batungira sente z'urwika miliyoni 25 ezo president Museveni yabaraganise mukama we president wa Uganda mukundwa yabasa gukiriza yaraganise Are you in panic? Or are you afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukuhereza breakfast, ngakatogo, omelette, rolex, sumbusha, chapati, chai y'amate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, omutura, eshiga, kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey, manya bintu bihari kurunje murembe. Habe inunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabisha. Bine rooms is self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto kwatora katete ishuka ngo nibo ba director ba Skylight Hotel kunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 niga no tumushanje no tumukaga 36 kurukubujirege turupataga no gamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe zimbaga za office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts senunji abarukwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija ingito zanye nunji is original is a office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamarugo kubanza room number ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Tua Trading Company Limited yagura textile cha Bengo Fermented Beverage 2025. Higuru okumara ibiro bishatu ebiri 12 byo kwezi 11 chenjo mu chai 15 byo kwezi 11 chenge go mu chai 16 byo kwezi 11 mubendo mu chai tizote utaferwa bishongozi bebe David Utalo MC
Kaiza DJs utahamenya kubitano kandi no tunjira fire bengo ni drink utaferuko kwangure bihembo ngasola panels ebitereche bya Christmas amasimu t-shirts engofira bengo ni drink ente aprons exteramo champengo ni fermented beverage 2025 kuti bashura ba Allen Interiors and Designing Hardware abantu bo bakafuruba interior designing omuru burengero rw'izoba uri noyombeka nyinga n'amakawe hoteli amashomero ninga business yawe tutayayiro yotungira amatara ga chandelier agarika wa okashangura burayi singizo muri mbe tiles zabushika wallpapers za toilet sheets dressing tables and mirrors shower mixers jacuzzi z'umurembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpet na bindi bingi kandi bakuza kamwe kamwe hamwe no kushura nabashango muri Mbarara City akikinya Bombo Street here na gate ya Baspaka aho ziri kutahiramo esumu no tumushanje umushanje 2 anani 2 abino mushanje tenganisha manager wagito konka bakonjira kabataka jiremo MC takiziri DJ achuna na wiring ebyoma tugumisize shanki 2 bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine iyo ni shara cake kaza kunyumba na wampesi yo na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka uine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimugama wanje bokakameshara zanje Noireji Jemara Ligongo Country Hotel and Cultural Center omwanya munujo kujya highway ogo kutunjiro cha mushana no kwega mama ebya bintu byo kwikumene shemere gwe byeshogoro bya Nohire omutezi wa saxophone hamwe no muziki gwa DJ Hardboy aha Nohire ijoga ashura nabeka yawe oga haba band na DJs abakabi ebya bintu makaga boxing day nigo kids festival and family day izoba bana kushayaya bakazana abanyamuzane n'abanyamikago rero kusibura mwaka twegitebera chatune chimonyo kwikubiri abizo bageze agwa hotel go fireworks hamwe n'abasho bageze agwa rero twatira mwaka go 2022 mukaga mu style achibanza mwaka kwato mwanya hati tera noti mushanje mukaga nshanje ni 28 ninga za mukutu igongo.co.ug igongo ahebitariyewa ebyo biro bikuru birakolewa Christmas bunyaruguru development yakuleteresheje Nyamurundi ayibuka barisha kwangura banyuma yo kugura no savinga emyeze 3 gakibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1225 oteyeyo rero cyakomusha gufata nkazano ko kwangura birabonye mwinshi wasavinga miliyoni 2 neshweka nemigabo miliyoni 2 neshweka notungo mchago kwangure wasavinga mtwarata nemigabo mtwarata notungo mchago kwangure wasavinga emergency, home improvement, water harvest, commercial loans, neri. Nibashangwa nyakashanu, bunyagura head office, kandi bine branch chambra. Chitakwenda, ibana kagongo, kasese katungu. Ebyo kulebi, sebona munyamkago, mukwagala tukula chawe Star Wine. Rudi Star Wine, neya kugo wow. Iwene bawe. Iwene kaya wahachihuro. Star Wine, the test that lasts. The Kuba Singa Investment Limited. Kandi shango bakakona omuyanga. Tera noti musanzu Mukaga na mukaga. Notina atani 5. Peggy's recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa menshi n'abatabarusi yabona abafune visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mu mihendo yabo ebachazire mpaka n'ibintu mitwaro 9 mega discount byona bubire harmo visa air ticket emishana n'irungi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation tours check-in agents landing grounds guides and aircraft cleaners okuhandisa no kwabusha ahamirumo yona ahamataji gabo esimu noti mushanje ina note emwe 2 3 4 5 mukaga ninga noti mushanje ina 5 5 5
itano ninga noti mushanju ina not rukumi. Ogu mwaka gw'2025 Christmas reke kugendekereje wowe no rukubikana ruhira mbere ya musako reba sako yagaruka yabijuka mwene ba customers bayo mwene yaba leta kibayeta Christmas bonanza aho kubika mitwari 10 gato kumara biro bikuru byona ukatungira hekirabo rwiguga hari mu kamasimu ebafu isabuni n'ibindi by'abanyamwingi icyo bakora kwa bashabaze mwena ubgatari yakamataji gona ya ruhira main branch Nyakitunda Ngarama Kashumba Kabuyanda Mbarara na Kivale Tungamo ubwingi bw'esente z'abika kugana twari kumwe higuru nibwo bango bw'ekira bechora tunje kandi sente nizimaze byazawe nkaburi ubundo buherezo bwo kwigura account na no kurya loan ucaje no mubiri ubabwa kiburu kwa desente hingire toya kuri mucho waratekatechera byo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimbarara site ubwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagarage street no bashanga Makanising street akizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga house hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa Victor Bwana Road washumira abanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire hawe house yabo bine hoteli nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China Mikaso sizes zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusaba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools tunitaji shaka waguro mu bwinji transport eruho waika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata bino kwesima okureba ngo kiriya amakuru agacenshire kandi umushekeci ecyakabira gutukwinire eminyeto ya geto omurembo rwa Hoima basimire President General Yoweri Museveni ahabwengeri yo kurwana sobonako ababorekereza project ezibabase kwetabamo kandi no kuhurikereza umuranga gwa President batyo bakargomboro imyeto ya geto abarukika 2010 abarukutura mu cyaro cya Kisweka mu rurembo rwa Hoima bayereka muhezi wa RCC wa Hoima bana pastume project zirimo okutunga ente senyoro okinga kabeji hamwe na nentonga ndandika yaitu kurandika nente ibiri mutazi mukazi hanga tukalima twafuna 1 million emune mitwarana twaguraho ente ibiri twaguzire ente ibiri twatandikisize bulaka kuzikaliza bulaka ibirezo zitwatandikisize ati twayongera tuwalima twayongera hente emuyige yokuroleke ati arone sente twasavinga ga ati twahire obutebulo bubiri buli ya mesaide erikoli so ati toto yona mwinente zinente itano Godfrey Mgisa urkureberente nazurangu binente kateka yo kutandika kuri sente zenjungu ezo kuri za ombejo abona plan yo kuzichwa inyoro tukwetaga kurosi zine njunge za amata hatu abugamba ensawo yaitu ekabancheke hatu abugamba kutandikise zino ukuzira rugamu tusobole kuzitunda zona hatuleteza amata ezericho Sinanzi yo kugonza all chairman wetare cha Kisweka yasime mnyeteji abo kuri beterezi bakargo mu ruhuzi rw'ababaire n'abanjisa government president omuraho kamwe na activity yon mutwete okora meeting na program soko kwa kandi nabwira mu meeting ya abageto kiri abataka nde kuzira hano kubisira RCC abo getos bizimu byetu kubimanya iyo abataka muri babi ninye moto gamba tuli basuma manya tukubayiba ati munzi nakubiriza Omwezi wa RCC wa Hoima bana bastugume yasima bageto habanuko kubaraganisa ku government ebenire sente sentungo kaza geto nyikire n'intungwa ebihabuzo ebikwatagana na sente za bageto kandi abakusinga kuzibazaho
tibali bageto bakwenda kuoleka nti bakusasa muno kusinginyo oitana n'omusajja omukulu n'akugamba bageto bakampala babahesente itwa baita bahana bakibata President General Yoweri Kaguta Museveni eja kubaga mu kitange kya Bunyoro kutandika n'ebiro mukaga by'okwezi kwa 12 omwaka ogwo gashakwa Ambrose Niwagaba Katoto webare Ambrose abwa makurago mugandi okuronda karoro komunyishengero kazi abwa district ya Bushenyi kuriyo no kugenda misho kandi honorable Annette Katsina Mugisha ubwo munyishengero kazi akiraka araganise kwija kongera abatura bw'obuhereza hamwe n'entunguka ahabwa inshuro eriyo nehendera Annette Katsina Mugisha uri munyishengero kazi wa district ya Bushenyi asibira mutamukazi ya Kizinda na Kigoma arukusherusha gici na n'obukiiko bwabo bano bagira katusibe muki asatira mukaga ogu araganisa okuruwanirira okweyongera kw'emishahara y'abashomesa n'ebindi bintu ebikuteganisa omuntu wa burijo Annette ashabira abantu kagira President Museveni hamwe n'abakwasire bendera mugandi w'isimirante w'imishingiro kazabwa district ya Bushenyi Vianney Kemigisha ashabira bishaka division no kumushadika akabasa kwakikera ebi abagambira omuhurriye eyo kuronda karuru Kemigisha Vianney Nyamnyonyi abishaka division bamwakira mu kitinisa cy'amani Mshengero kaza wa district ya Bushenyi kandi azira ati n'ikibina cy'ibiti gishayegamire Masindia nabo na Sheikh Abdul Latif abashakibito ntubakisimira kimwe kandi mukurukeyo okutusiya amakuraga ntichugumizamo n'amakuraga cyenchwire omukaro ka president mukuru w'ihanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yaraganisa kore nguto eyabwizibwera Nyakambo Nsika yo mu district ya Buhwejo ruguto ru president atwire naraganisa kwija kurukora bitu rutarukorwa konkobwa hati yahamiza abantu babwejo kusente na company zero kuza kubikora byona byahereza kutungwa Juliet Charles Sima yabayo mwanyogo reka turebe yatuyeyo President Yoweri Museveni okuraganisa kore ngote yabwizibwera Nyakambo Nsika no byaba ryo mu district ya Buhwejo arukushera karuru
rale yagikora hacaye cya Kajumbura Primary School ero kushanga umugomboro y'engajo Thank you so much for being on the NBA before. President yagaruka yashaba abanyabuhwejo abinita karice okurikiraho kwinga amajani ahabwo kuba tabarukwija kuganyurwa mu cyango ukehanga ubitakereho akwita nyurwacha amatera fam nyukulisente enidi zenyama azo abanyabuhwejo basima mukuru w'ihanga ahabwe byabakorire kandi ngo nebyabaraganisa nebekuru omu district yabo akagaruka akakora ikintu kikuru akagamba ngo kamba niba kweta China 18 bagiye contract yo kora rubuto rwitu ubwizwera nyakambu sika nyakashaka nyakabirizi kandi na engutezi nazo tuwe twazo muhire kubahanga butare okukansika butare bahanga chambara mbeno president yagira ngo naza gutereza namizi mukuru w'ihanga yakwasa barabiremo mu karuru ka NRM Primary Bendera omu butongore President Nyencha kare naija kumuraho okora campaign kandi naija garuka mu izoba ryo kubanza aro gukora campaign ze omu district ya Rwampara hamwe na Mbarara City gasha kwa Juliet Charles webare Juliet Charles n'amakurago ngo gahendere cheka cya kabiri tujya twaraho akahumuro kace na bwanyuma tugaruke n'amakuraga and menjo takaruga TV West katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugerizo abantu banje tibarigaruka kugire nakwa mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi ine chama chayo muhute katochi ya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hango ekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho webare kutorana Rukiga Sacco Limited imyaka yona ko mulingo gumwe uko kwebaza twakuretera promotion yo kwendera umwaka yetunze roni kari miliyoni igana umubiro bishatu byonka ahamago bagakendezibweho fineronizi kezo bushobozi ubwinji no bulisa school fees amashomero amaramizo nebitongore bindi ezo kutungura umutino gweka dangaza mizi boda
bodaboda ez'abakyara n'eminyeto omuri branches nka Muhanga main branch, Kamwezi, Rwamucucu, Kashamya, Nyaruziba, Sizi, Kabare, Rukunjiri hamwe na Rubanda. Urabasa kozesa esimu okubika kwiyayo no kushoshora loan tera star 294 star 26 okuratirenda je twine accounts ez'abakuru hamwe n'ez'abato Birminga betano no kwiyongera higuru usimbure bihembo aho naho esimu noti 3 25 22 5 Muzeyi gwabadde omulwadde Katoli ku ndongozi na nanywedde kano kaluvera kyawudde kino kigaji kyaffe kyennyini kati katyebule mutobe okololakolera okotyo kakwata kano muzeyi kano bakayita batya pineapple soda drink kakamuddwa munanasi bojo mutobe va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi utammira ku soda drink n'abawala nabo banywa okutamu amazina ano banyita Kakyabewini shahe tsindukanye bhara mugombora ya Kenshunga mu district ya Kiruhura naherese natanga koka branch ka business nguko mukareba nashanga ni mu area itamashanyarazi so nasaginga gukora na free solar mantenga system yabo niho fridge niho haka TV kanje so tinyine shonga na free solar mweniwe saruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mikiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti 8 noti hashatu na mukaga hata na mushanju nkaga ni 5 yabusha obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eyakitaka langi zino tuzirabira ne ku bisenge ku motoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo langi eno erungi ya buli kimu langi bwebulamu okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumulituze tulina ku Global Paint ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda Global Weathercoat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Kurugera kimumbuji mu bwenshozi za Ankole Uganda ayi ensinembeho nungi birukweza burujuma rw'umwani ekitari ahandi burujuma rurimo n'ubwetengesereza kandi rushobora cy'abahingi kurinditaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankole Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunusere gwinakahoho komutindo hasa gutebekanisi gweje kora metenderekere ukongera ibirungo by'itunyamurungi abahingi n'eminyeto no bahwerwa Ankole Coffee omukora y'ukutungura byawe nywa umwana mu 5 ubwo Ankole Coffee ubutafuhirirwe n'imibasi ugurukwamagara marungi kandi ogora kusya kiroto cyawe buzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenya birukukeraho tera note 8 ishatu note 5 ishatu olina omutwagoluma emimiro egiruma ebinywa amannyo oba omusojja waliwo Kirama Plus wamaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kirama Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. buli kirooto nikitandika kike kyayika rwagati nikyetagisa abanywanyi ogwe nishuku sako abehireyo okwikiriza ebigenererwa byawe kurabira omukubika tuni accounts nka individual joint account group savings account institution account masharon school fees ezobuhingi n'obulisa bodaboda land title chapa ninga express omushaharire nina zonka amagoba agari kubashyira buri omwe tayira amataji gaitu a head office kishabya shuku town council Rwanyamukinya branch Kabwe branch Nyihanga branch Bugamba branch Nyamukana branch Mbarara ahari Ntare road na Nyakarama outreach Tirasta 294 emwe ina emwe
okozesa obuhereza obwa mobile banking tera noti mushanji mukaga ananishatu 1859 wakozesa momo nobu ina mani gokushashura ebishare byawe juba kandi hatari okuteganisibwa urikozesa simu yawe yimata star emwe mukaga itano star ina hashi ninga shigo scanning code kudownloadinga momo app obashashura mizi amashanyarazi TV school fees n'ibindi byinshi munonga chorobi kandi nikiyambu utashisha bwire iwe yihaye simu yawe ushashule ejo niyo momo amana gari kuretera kukiraho Ryamjungu sako yakuretera umucako kwitaba mu kazano kandi ukasingura ibihembo nyamwinji bwa nyuma yo kubika kumara imyezi 3 tari ayo bikaptangira ntwari 10 usingura ibihembo birinente ibihembo bindi birimo za water tanks smartphones embuzi emfariso za branjiti enkoko n'ekitebe cy'nyamurungi kandi ukusingura na AGM obwinji bwo bukonje bworagure niko n'imica yawe yo kusingura ereyongera Ryamjungu sako bino bihereza bwa business loans school fees loan agriculture loans boda n'izindi nyinji Ryamjungu sako erashangwa Ryamjungu Nyakasharara Kaharo umuri Kabale kandi n'amadaji umuri Kahondo maziba buharaka mwezi rw'amatunguru Kigonji Kabale Rubaya hari rya Karimira Rubanda na Rwentobo tungamo esimu noti mushanji ibiri ana mushanji ataranamwana nkaga na mwenda. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab, and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma, or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. wakozesa momo nobu ina mani gokushashura ebishare byawe juba kandi hatari okuteganisibwa urikozesa simu yawe yimata star emwe mukaga itano star ina hashi ninga shigo scanning code kudownloadinga momo app obase kushashura mizi amashanyarazi TV school fees n'ibindi byinshi munonga chorobi kandi nikiyambu utashisha bwire iwe yihaye simu yawe ushashule ejo niyo momo amana gari kuretera kukiraho twakwakira Allen Women's Wear Point amakago kunyerera emishono hamwe no kwikirizamu nitukuretera omushono gwa buri mukoro rero kitera ije tora no myenda yitu ngaso zo kushifoni emyenda y'abagore ebitenje hamwe n'ibitete by'umurembe twine na za bags zo kugenda na mukoro na bags esurukwe style yawe obuwijire nituguza wholesale hamwe na kamwe tushanje aharimba guta street ahashungine n'icombeko echa hosma ruma abernina tukunyirize Christmas eji ebirukuchaho tera notu mshanje 5 16 chinana nibi notu 8 Allen's Women's Wear Point. Your smartness is our concern. Temenyonta and win. Buy and drink any 300 ml Mirinda, Pepsi 7-Up, Mountain Dew, or Evervest. Chicken at the ground and stand a chance to win from drones, Noah's, cash, borders, flat screens, and so much more. This promotion is valid for limited time only. Terms and conditions apply. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation.
omukahumuro tiyo makuru agacenshire Shekeke cha kashatu President Yoweri Museveni ahira abasiramu sente zo kushika miliyoni 250 eziyabaraganise kuba kwatiraho mukombe ko muzigiti ogwa Abubakar no kuba kwatiraho ahasako yabo sente ezi President akaziraganisa ubwo abasiramu akaziraganisa abasiramu emyaka mushanje nyuma kandi bakamomeka nanoko okwemeka district kazi omukoro gwo kuhereza yo sente zirwingana miliyoni 250 gukorirwa mu zitwa Abubakar muri Mbarara kandi zihirwe wabire omnyishingiro w'Mbarara Michael Sime miliyoni 200 nezo kombeka rero miliyoni 50 nezo kuzumusako y'abasiramu Simena jangwa tuya ni banjeri kandi abira tashita mpaka hatungire sentezi Yakasina jina kamisha roha yebi kwete kwamba kamara sana ni mpaka abasiramu basimira umugando gubahirwe kanye n'amashemerwa mingi kugira ngo kamwita president wa Uganda umukundwa yabasakiriza ashiraganise emyaka mushanje wire tumusima tine bugarukiro kuba yatereza miliyoni 2 ziri akaunti yitu baza kukosa komugisha y'abasilamu boro bakuye tirimu kandi babatunze baza muri president kumushuza sentezi za kuyabasilamu n'abasilamu bona bashemeriwe kandi umugamba kwabo bakoreginga banabona baza kusimuza gashaka na Fatima umugandi aratura mu district ya Bushenyi behanangirizibwe okoroza abana babo amusinge gwa Mukamuruhanga ibi n'ibindi bigambirwa ha mukoro gwo kusima hamwe no kwigurisha mero umugomboro ya Nyabare mu district ya Bushenyi okugira mureberezo ubureberezi bwa Westankore okuruza umwana umudini no musinge gugumire aguru kubasa kumukuza akaba musinguzo mu nseji umureberezi yabariya mukoro gwo kusima no kwigura Blessed Kindergarten muri Nyabare mu district ya Bushenyi nabeshengereza abana betu batakaba abakora science konka najuma bakuru ato umwana basakoria hataye muko mwahore ubwana buzumbe reveranda we kito za reveranda ato abana ukubara bakugamba no jumbu bakonstructing sentences president continuous but they have zero understanding of virtue niyo cyumba kandi namazara kandi ungurusi akagita yatiwe nabaro nabahitaka mutandikisha mero aha urukuriya atkoriyo mushomesa nabaro kana mushomesa ahabwenje mutatakisho mero ati nimpurani nkundisho mero omukoro gwa ko Canon Charles Saine owabariyo mjenye mukuru kandi yasima Reverend Canon Arthur Twine no mukazi wabagizere kiroto cyo kutungura ebyo bwegese omuri Nyabare bana kaba bakasibaha bakeza kugira kuba kweza school fees ukatora yo kabura abandi nangwa no bakumisereza bakabise bacha kubuzugura n'abandi bakuza kubuzugura mabura ejendwana isahiremu
ife ba private owners konka tuyo tutaho za associations. Venerable Reverend Canon Arthur Twine watangire Blessed Kindagate na jango kwato mwana wihanga mukono kurabiro mubwegese nkija kuretera ihanga kongera kugira abana bo ngasho abo kumakabaru ko byembabazi kandi ikiruto cyitu abo mwanyogu no kureba ngo abo mwanyogu kwisaranga ikitinisa aha abana barukunja education y'umutwe, education y'umutuma, education y'engaro. Umanyiza kugira ngo umwana atunga academic, umwana atunga emicwe, umwana atunga skills nabaye abakomplete. Amakurago nubwo gahendra makuraga chenjire kireke. Abandi Ram Edwin hamwe na Lois Gava ubwo rurimo rwo bonera kwa kwana nakora amakuraga za mukuru wa X Active West UG za Facebook hamwe na YouTube na Instagram utunge amakuraga murare kronje. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubi Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Uganda mwena mwebale kusima bachogela Hub Product